niliang kayo ka Giant National Council. Adin wana yo jing TV wakani ka power grid ka amini apa din syndrome. Ini apa Eastern China District da penduk krak ka. Ya ki kendingut ki homga wa naini na po jantia ki yang i da kemensen ka wasaukia. Ni kesini na kalian yang i ke JNC da hiari wo yachem. Wo ha yang kini ka power grid o santudas wo da sign la yang kini ka notification wo kriya kam no yang kini ki kendingut. Di na kalian kesenhi da wajuri na kini ka power grid wo to upnek ka. Ya kini ki kendingut. Da hak jingi kelam yang i wa kini ka power grid da chemi wo to kini ka jing temu ka yang ka wo thumno da kiwitawan ki agency. Wo man kam kita ki security guard hapo kini ka power grid to lengba ka kajing yo approval gi na ka state government. Da ihi na kalian ka JNC senyawi wo penremjor. Ya kini ka state government ka kajing bakli ne benta ki civil defense home guard yang ka kajing sekiat hi hawa ka state government da em go ya ki civil defense ne ya ki home guard ile ap sejauh san approval ya kita ki central agency ne ba kini ki home guard ki yang i jegi kra do apa Meghalaya andre kini ki central agency jegi kra hawra ko vi gari India kita dah hujing sekiat hi kam ka state government untuk wilayah go ya kini ki agency ki wanabar wa kini gi ya ki kra yang ka ki nong sunong yang ka state yang i ihi kam ke JNC da wajuri na kini ke power grid ke jingi kelam ko yang i tu na kalian ko yang ki depan por gini i aduk kini ke singin kong ke singi war te ini kalian ke sen da kini ke power grid bom ye ga upna ya kini ke kendengut ini kalian ke sen ji da lai da keluti ke wateng ne benta ke hop yang ke riwa ke jat guru ko yang i ne ba kini ke jingla satu i beto fail ga ndu na ka state government da hakini kisngi ki wadawan la ini kalian ka JNC wong kut ga kini ke jingi kelam ko yang idu ini da persang ila o ikelam o minister concern wato pat ya kini ka benta wamto o ilat ya kita ki agency ki wanabar hawadang m ki bru ki yang i ke agency yang ke state government ki yang i da kini ke jingjam m jia ka do ini henre la dapat ya kelen da dapat ya ki private company ki am po kini ke district ki yang ila gue wato ki agency ki wato yang ki security guard wanra gi na barba kini hi penpau go ke jing yoroj ya keri wa ka bru ko yang i kini hi penyoga wa ka sarkar mem chenya go lene ken po go ya kiri wa ka bru ko yang i ki wa da train ki wa ya ka training ko biang wo man kam ki security guard te hi kwa pa ka message ko clear cha ka state government wa kini ke jing elat ya kini ki company lene ya ki office yang ka central government wa wanra ya ki agency ki wanabar man go ke jing kine ya ka jakpo yang keri wa ka bru ko yang i te kwa pa ka message ko clear sa ka state government wam to ilat go wat ya kini ki private company la kajing sket wat kini ki cement plant la to ilat go ya ki agency kam ka civil defense home guard ko yang i umang kam ka security guard me ba hakam yo yo to kajing kerdo jam ko ka state yang i deman ka chawa palat handre ko open house i wana perdi kini kajing do jam ka state government ko yang i da perchang go we approval ya kita ki agency ki waman ki central agency wo le gi ya ka security guard ko yang ki po ka state ko yang i ini kalian kesen percajur ini heju por la kentu ya ke state government wasnya bahau perkatwa ya ka home guard department ke yang ke state ke yang lada amkam bomje ke ni ke home guard department pun biang bru imam percaya iwan ke wanabar kan dekat wadang je tentu kilat kiluti wa ikra swa ya kini ke home guard ke yang i ke am po ke state ke yang i tigat kiwa da cha kendria kam ni deman gi ku rekra ini la kam wa chipau khasan snem takini man ko yi ko open sausi yi kam kasen wo yo to do nei da wa ka sarkar ya approval ko yakini ki agency ki wanabar kini ki wada kra da ki chpau khasan snem habduk yu ya ka kam ka jam ko yoki te ida wajur to penne ya kini la da ka sarkar yi ko penne ina ka yang kasen dawle da kam tu teng